Abaturage bo mu karere ka Minembwe bashimishijwe nuko nta musirikare n'umwe wa FARDC ubarirwa muri ako gace ka Minembwe muri komine nkuru ya Minembwe ibarirwa muri Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka igera kuri 6 abasirikare ba leta ya Kongo bari muri ako karere batoteza abaturage bakora n'ibindi bikorwa bitari byiza. Abaturage bavuze ko n'uyu munsi wa none ndetse n'imyaka ihingwa mu mirima twavuga nk'ibigori n'ibishimbo uyu munsi bitekanye kuko bizera bafite icyizere ko bazabirya, mu igihe cyashize babihingaga ntibabisarure bitewe n'aba basirikare. Abaturage twaganiriye kuri uyu wa kane tariki 27 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 bagaragaje ibyishimo byinshi bavuga ko hari icyizere kinini cyane ndetse n'ibyishimo kubera ko abo basirikare batakiri muri ako gace. Bamwe mu bo twaganiriye kuri uyu munsi bavuze ibikurikira. Umutekano waragarutse kandi twaciye mu nzira tutazaga ducamo, harahanda abantu batari bagica kubera impungenge zabo, barara barasabirirwa batera abantu, ariko ubu ngubu umuntu aragenda uko ashaka kandi bamaze no kugenda abantu bagize amahoro menshi cyane. Byose urabona ko byagenze neza, amahoro yaragarutse mu baturage, abantu ko barahinga, abantu ko baragenda, gusa yenda aracabuze nk'amashuri ngo afungure, ariko umuntu arabona ibintu byose bimeze neza cyane. Murakoze. Urabona itandukaniro rihari rihe bwo babaga bari hano n'uyu munsi bagiye, urabona ari itandukaniro rimeze gute? Ubu ngubu hariho itandukaniro, ubu ngubu umuntu arajana akantu kiwe, no muri santere nta muntu nyagundi. Ubu ngubu hari itandukaniro, nijoro abantu baragenda uko bashaka, nta bwoba. Ubu abana bose umuntu aragenda, umugore aragenda, umugabo aragenda, umuntu aragenda uko ashaka. Muri make nta kintu kigihari giteye ubwoba. Itandukaniro niryo kabisa, abantu barasigaye bagenda, umuntu agenda yikandagira duca mu bihuru ahantu hadacibwa, ariko hari itandukaniro kabisa biragaragara. Murakoze. Turabashimiye. Murakoze. Ikintu cyane cyagushimisha ubonye bahagurutse wa munsi wa gatanu wumvaga bimeze gute? Ni ibitamaze Imana yakoze. Hanyuma mukecuru, wowe niki cyagushimishije wa munsi tugeze hano muri santere abantu babishima bavuze igisiri? Hano muri santere nashimishijwe nuko Imana ikoze imirimo ihambaye kandi yabakunze ikanabakoresha ikabafasha ibintu bikagenda kuko umwana w'umuntu atarazi, Imana yo yaragukoze mu ibanga ryayo. Twarayishimiye, nishimwe kandi himbazwe. Ese hari amasezerano y'iki gihugu mugira mukecuru? Nzi ko haba sinayumvise nicaye iruhande rwa, ariko nzi kuko Imana yari yararisezeranije kuko yaduhaye igihugu. Hamwe n'ibyo dutangiye kumva impumeko yayo nziza. Imana yacu nishimwe kandi himbazwe. Wa munsi wa gatanu wari uhari nawe wari kubona gute? Jewe sinari hano, nari ku kabingo numvise n'amatwi ariko sinarebye n'amaso. Yego. Turabashimiye. Bazakiriye neza kubera iminsi twari ducakaye turi mu gihugu tutagenda uko dushaka. Ubu ngubu Minembwe kabisa nta mahoro, ko turagenda uko tubona, umusaza, umukecuru, umwana. Ubu kabisa ko ndumva ibintu bimeze neza gusa, kandi congeyeho n'abari hanze n'abakiri kure abagiye no hanze baze bubaka igihugu cyarabonetse, batahe bareke gupagasa za Kenya n'ahandi. Abasore n'abagabo bakiri batoya batahe baze bubaka igihugu cyose cya Minembwe. Plateau yacu y'Umurenge irakomeje kabisa, ni nziza kabisa, kandi ubu ngubu n'igihugu cyabaye gisho. Mugende mutahuke muze twubake igihugu. Murakoze cyane. Tubibutse ko abasirikare ba leta bavuye muri kano karere ka Minembwe tariki 21 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 kuwa gatanu wahise, nyuma y'imigwano ikomeye yabaye hagati yabo ndetse na Twigwaneho. Aha babakuye mwika ya Runundu baramanuka muri etat major bari Madegu, Irundu na Kiziba n'andi maka yarari pembeni. Aba basirikare bavuye ndetse na Mikenke muri sektere y'Itombwe, teritware y'Imwenga, Kivu y'Amajepfo. Bivuge ko nta musirikare ukibarizwa muri ho plateau birukanywe n'imigwano ibahujijwe na Twigwaneho.